Kada su vam važne reči, važno je da ih čujete tačno, a ne da nagađate. U mnogim situacijama jedna informacija u pravom trenutku pravi razliku između sigurnosti i problema. U narednih nekoliko minuta pokazat ću vam uživo najprodavanije i najtraženije prisluškivače i snimače razgovora. Kako izgledaju, čemu služe i kako da izaberete onaj koji vam zaista treba. Kako biste lakše izabrali pravi uređaj, možete koristiti filtere i opciju upoređivanja proizvoda. A na ovoj stranici imate i posebne video snimke u kojima vam korak po korak pokazujem kako da koristite filtere i kako da uporedite više proizvoda po želji na najefikasniji način. Prisluškivači, poznati kao bubice za prisluškivanje, predstavljaju špijunsku opremu za diskretno prisluškivanje i snimanje razgovora u prostoru, u stanu, kancelariji ili automobilu. Omogućavaju vam da uživo čujete šta se dešava, čak i kada niste tamo, ili da razgovor ostane zabeležen za kasnije. Koriste se u stanu, kancelariji ili automobilu, svuda gde vam je potreban diskretan uvid u razgovore. U zavisnosti od modela možete slušati uživo, snimati razgovore ili imati obe mogućnosti. U praktici najčešće se koriste za kontrolu zaposlenih, proveru partnera, nadzor prostora ili dokumentovanje važnih razgovora poput pretnji, ucena ili mobinga. U praksi prisluškivači se koriste u 3 situacije. Kada želite da slušate uživo, kada želite da razgovor ostane zabeležen ili kada vam je potrebno oboje. Zato je važno da razlikujete ove tipove uređaja, jer od toga zavisi koji model je pravi za vas. Prisluškivači se dele na 3 osnovne grupe, u zavisnosti od načina na koji rade. Prva grupa su GSM prisluškivači, omogućavaju slušanje uživo putem mobilne mreže sa praktično neograničenim dometom. Dovoljno je da ubacite SIM karticu, pozovete uređaj i odmah slušate šta se dešava u prostoru. Druga grupa su prisluškivači snimači razgovora. Automatski snimaju razgovore i čuvaju ih u memoriji, kada vam je važno da se kasnije vratite na detalje ili imate jasan dokaz. Treća grupa su Wi-Fi prisluškivači, snimači razgovora. Povezuju se na postojeću Wi-Fi mrežu i snimke automatski šalju na cloud, kome pristupate putem mobilnog telefona sa bilo koje udaljenosti, lokacije, uz mogućnost slušanja uživo direktno iz aplikacije. To znači da imate pristup snimcima i razgovorima bez uzimanja uređaja iz prostora. Prednost Wi-Fi modela je što nema SIM kartice ni troškova mobilne mreže. U praksi najčešće preporučujemo modele koji su se već pokazali kao najpouzdaniji i koji su ujedno i najtraženiji i najprodavaniji. Od standardnih prisluškivača snimača razgovora to su modeli Pro 2000, olovka P800, USB VA 3000, a od Wi-Fi modela to su Wi-Fi 02, olovka Wi-Fi 05 i minijaturni Wi-Fi 01. Kada su u pitanju zahtevne situacije u kojima su neophodne vrhunske performanse, izdvojio bih nekoliko najprodavanijih profesionalnih ruskih modela. Edic Mini Deni A154, model koji trenutno ima najveću autonomiju na tržištu, čak do 210 sati neprekidnog snimanja ili do 840 sati, odnosno oko 36 dana u režimu pripravnosti. Zatim Edic Mini Dime A129, trenutno najmanji i najlakši prisluškivač snimač razgovora na svetu. Težine svega 3 grama i manji od kockice jamba. I pored minijaturnih dimenzija ima odličnu bateriju, koja može trajati i preko 7 dana u ekonomičnom režimu rada uz glasovnu aktivaciju. Edic Mini Card 24S A106, model koji može snimati čak do 97 dana. Najbolji odnos autonomije i veličine predstavljaju modeli Edic Mini Deni A151 i A125. Izdvojio bih i ruski model Soroka S16, jedini prisluškivač snimač razgovora na svetu koji je otporan na ultrazvučne ometače. Posjeduje autonomiju do 240 sati, odnosno oko 10 dana neprekidnog snimanja ili do 960 sati, odnosno 40 dana u režimu pripravnosti. Svi ovi ruski modeli imaju ultra visoku osetljivost mikrofona, snimaju šapat do 12 metara, a razgovor do 18 metara. I posjeduju lozinku za zaštitu snimaka od neovlašćenog pristupa i manipulacije. Danas nisu svi prisluškivači vidljivi kao uređaji, već su sakriveni u predmetima koje svakodnevno koristimo. To mogu biti punjači,
produžni kablovi, lampe, satovi, USB uređaji, slike, bedževi ili olovke. Postoji potpuno mali, samostalni modeli koji se lako sakrivaju u prostoru. Zahvaljujući tome, uređaj ne izgleda kao prisluškivač, već kao običan predmet koji ne privlači pažnju. Iako mnogi misle da su prisluškivači komplikovani, u praksi su veoma jednostavni za korišćenje. GSM modeli aktiviraju se običnim pozivom SIM kartice. Snimači razgovora i Wi-Fi modeli pokreću se pritiskom na dugme, nakon čega automatski počinju sa snimanjem. Bez komplikacija, bez tehničkog predznanja. Uređaj treba da bude postavljen tako da ima dobar prijem zvuka, ali i da ne privlači pažnju. Zato se najčešće ugrađuju u predmete koji se prirodno nalaze u prostoru. To mogu biti punjači, produžni kablovi, lampe, satovi, USB uređaji i drugi svakodnevni predmeti. Kod samostalnih mini uređaja najčešće se sakrivaju u nameštaju, iza predmeta, u fiokama, policama ili ventilacionim otvorima. Važno je da uređaj nije potpuno zatvoren kako bi mikrofon mogao nesmetano da registruje zvuk. Najbolje rezultate daje postavljanje u blizini mesta gde se razgovor najčešće vodi, stola, radne površine ili mesta za sedenje. Najvažnije pitanje nije koji uređaj je najbolji, već koji je najbolji za vašu situaciju. Ako želite da u trenutku čujete šta se dešava, birate GSM prisluškivače. Ako želite da razgovor ostane zabeležen, birate snimače razgovora. A ako želite kombinaciju uživog slušanja, snimanja i daljinskog pristupa snimcima, Wi-Fi modeli su najpraktičnije rešenje. U ponudi imamo i profesionalne ruske snimače razgovora vrhunskog kvaliteta. Među njima su EDIC mini modeli, višestruko nagrađivani i upisani u Guinnessovu knjigu rekorda, za koje smo ekskluzivni zastupnici za ceo balkanski region, kao i Soroka modeli. Namenjeni su korisnicima koji ne prave kompromis kada je u pitanju kvalitet snimka. Njihova ključna prednost je izuzetno visoka osetljivost mikrofona. Omogućavaju snimanje šapata do 12 metara, a razgovora i do 18 metara. Izuzetno su mali i lagani, pojedini modeli teže svega 3 grama i manji su od kockice jamba, a pojedini modeli mogu snimati i do 210 sati neprekidno. EDIC Mini Dyma 129 je čak lakši od prethodnog Guinnessovog rekordera i danas predstavlja najmanji i najlakši prisluškivač snimač razgovora na svetu. Posjeduju napredne sisteme za neutralisanje šuma i tajmere, dok su snimci zaštićeni lozinkom od neovlašćenog pristupa i manipulacije. Ovo su uređaji za situacije gde je potreban maksimalan kvalitet i pouzdanost bez kompromisa. Profesionalni modeli dolaze do izražaja tamo gde standardni uređaji ne daju rezultat. Na primer, kada je uređaj sakriven u predmetu i dolazi do prigušenja zvuka, i dalje daju jasan snimak. Ili kada snimate kroz prepreke ili iz susedne prostorije. Posebno kada želite da zabeležite razgovor osobe koja razgovara telefonom, gde se jasno čuje i druga strana. U takvim situacijama razlika između standardnih i profesionalnih uređaja postaje očigledna. Kada biramo prisluškivače za Spy Tech ponudu, fokus nije samo na tome da uređaj radi. Fokus je na praktičnosti, pouzdanosti i diskreciji. To znači da uređaj mora biti jednostavan za upotrebu, imati dobru autonomiju i da ne privlači pažnju. I najvažnije, da zaista reši problem zbog kog se kupuje. Zato u ponudi nemamo bilo šta, već samo modele koji ispunjavaju jasne kriterijume. Bez obzira da li vam je potrebno prisluškivanje ili snimanje razgovora, ključ je da izaberete prislušni uređaj koji odgovara vašoj situaciji. Jer nije isto da li želite da slušate u trenutku, da razgovor ostane zabeležen ili da imate obe mogućnosti. U Spy Techu ne nudimo samo uređaje, već i konkretan savet kako da izaberete pravo rešenje. Na osnovu vaše situacije pomožemo vam da procenite šta vam zaista treba i da izbegnete pogrešan izbor. Jer u praksi razlika nije samo u prisluškivaču, već u tome da li ste izabrali ono što zaista odgovara vašem scenariju. Pogledajte našu ponudu i izaberite uređaj koji odgovara vašim potrebama. Ako želite više od onoga što pruža prisluškivanje prostora, preporučujem da pogledate i naš video o aplikaciji za praćenje i prisluškivanje telefona. Ako niste sigurni šta vam je potrebno, tu smo da vam pomognemo.